Ja ne bih govorio o puno utakmicu, govorit ću malo o gospodinu Linu. Mislim da je to moja moralna obaveza da kažem. Čovjek koji mi je puno pomogao i koji mi pomaže svaki dan, koji mi je otvorio vrata normalnom ili modernom rukometu 2009. godine. Počet ću plakati. Velikom treneru i velikom čovjeku. Mogu da vam pričam danima, ali ćete shvatiti tek svi mi jednog dana kad Lino ne bude u Skoplju i jednog dana kad kaže hvala svima i ode koliko je veliko njegovo djelo i koliko je veliki trener i čovjek. Zahvaljujem se za sve. Mi smo jako ponosni na ovu pobjedu. Znam da ekipa Metalurga ima puno problema sa ozljedama, sa svim ostalim, glavni igrači su im ozlijeđeni, ali to nama ne smanjuje. Mi imali svojih problema i mi smo pre ponosni na ovu pobjedu na 3 boda i šta mogu reći, mi smo presretni da smo došli na taj Final Four, završnicu turnira. A što se tiče Metalurga, ja se nadam da će svi se pozdraviti, da će ipak pokazati da je to samo lošija utakmica zbog nekih nedostatka i da će opet odigrati u Ligi prvaka tako kako znaju i želim im sretno. Pa mislim da ja bi čestitao ekipi Meškova i želim im sve najbolje u Final Fouru. Ništa, mi se okrećemo nedelji, pokušat ćemo sanirati ove 3 povrede koje imamo, odnosno 2 i 3. da je imali i danas se povredio imali Luka Cindrić, nadamo se da ćemo mi nekako to sanirati i da ćemo pokušati se suprotstaviti ekipi Koldinga. Eto, još jedan put njima čestitam и to je sve. Сакам само да им честитам на Брест за заслужената победа, им посакувам исто многу среќа во Final Four-от. Ние да се консолидираме за тоа што не чека во Лигата на шампионите, значи за тој меч двомеч со Колдинг и мислам дека ќе бидеме поспремни.